Konya chako mwancho muligereria igotogo chaka koragaiga sorogongo rwa Gusii kulenda amangana rengeto buraye anase chinsemo oyo kabero mo governor bwe county ya Kisii James Ongwae nabo igono yo kabero mo women rbe county ya Kisii Janet Ong'era bono ni goba soire bene asomo boli bwa Kenya kwanza maga yo kubekero cyugutabana litukoryare na kwebwaterane kyama kelekia ODM ose kyama kelekia UDA ni gochinga kichibono Ongwae atabiribu na chikumo bwate Silvana Siosoro anena somo choli buli bose na kubwate sia omurai wense William Samuel Ruto maga yogo sose kyama kelia kia UDA mulikito dipana sanya na roboti rwa senchera yobikirano abange nigo bagenderere konganya gochese kyama kya UDA litukulia rero nigo yokabeiro mugavana bwe county ya Kisii James Ongwae na bali abarenge kumusira beli kyabene ko babanyakiombe be kyama kya UDA kuba kerambia mona for this day kwa abambe batu ya Gusii tumpaimwa na abatebi na temuna na beto ODM timbu atipati ndero ojo yenye pati yuyo mento mugambi Ruto ikiano tena nero mugambi ra polisi muganjirana do mono yo mitana jane tuneno arengrena muganjirana na tokegare biyamone soko kwa Chinga kecho boigo yo kabeiro mugwimenere pwe county ya Kisii Janet Ong'era tatigiri maega aso kwelikia na konganya kurwase kyama kya ODM na kubwatana ne kyama kya UDA asabaga kwali ndwa bene no mubunge o South Mugirango Silvana Siosoro oyore majority whip ase ekyama kya UDA ero tuyo ko manene mono ekero oyo kabeiro mugamba no Kisii amona movement to mukoro Janet Ong'era na James Ongwae enigo bamwa amona abasani babo bonse betimu ya bekima legislature chair choice konganya kurwe ekiaba kyo byema bakole banganye kare kirimo no basoa se kiamekijya biri ko gabireze biko etimu ya UDA ubongozo mo nje amana kushikoza kwa kuhakikisha mno sama sikani mkono kile kia metikita ite progress edishara yo kwa kina Gusii bono iga itunda lya gumu bigwa tibono mu kana mbali bawo tena na kwa kambira itunda bosoko boro chose baro sisele akeka ra kitu achega no mo ko mane abagambi baikaranse pese lo kwa Kisii county ya Central no bara ba MCA about 10 of them na baraia bakoro bakarengo in the last parliament para kollega asimu James Ongwae all that 5 abaro once kibanganye ochasi kya komentera najwe nigo bono omubungo kitutu cha Chenot Javed Yakundi oyoro mugachibwe kyama kya UDA atebanga chinga kichieke manyerero kiri tunda chiairire bono tigabaye eke manyerero kiri tokeribaga ili banyare gokorera abana inchi ba Kenya emirimo kumukaribisha rero se kyama kya UDA inche unomo treasurer nchende member number 6500 na rero kuna mbisa so iriga era are member 9,101,000 na jane Ong'era akaira 9,102,000 ni tunda ngakiri tunda ya eri bono na matoko tubwate umaire lito kelia beire nikuze kuma lito kelia beire iliko baye yelo UDA ibo karibu SUDA na itu una UDA eto kukaribisha kirumu ko reporter ya igeta seni Ndizi TV Elitaria Ndipon